Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши интенции наступные. Молимся и просим Бога Всемогутного интенции кола Руженцова, Ружи Мати Божией Вострабрамской. Дякую вам за вашу молитву. Нехай Пан Бог благословляє. Так само хочу згадати, що там вірать, не вірать, Костел признав, не признав довгі часи, як ви ведаєте, в Междугор'ї, Междугор'я це в Хорватії, там відбуваються об'явлення Матки Божої. І Матка Божа особливим чином звернулася ось у ці часи, у ці дні, просячи молитвы, додатковой молитвы ружанца, ружанцовой молитвы. Поэтому дякую за эту молитву. Стараємося ми, як ті, які бачили, мають ці об'явлення, сказали, перший раз таке здарилося, що ось заклик такий великий до всіх молитв, шмат католиків у всім світі, і туди приїжджає, і моляться, и просить Бога об покою в свете. Это перш за все, дорогие браты и сестры, мы молимся так само об покою в свете. Просячи, якби такий заклик, хай зникнуть войны, дай час спокойную, благословленная Троица. Просим так само Божьей ласки, даров Духа Святого, здоровья для Тересы, силы терпения на необходное лечение добрых выников. Божого благословения, даров Духа Святого, опеки Мати Божией и заступництва Отца наша Фабияна для Катерины в нагоду дня и народжения, Божьей ласки для всей семьи, Алены и Павла Садовских. Я прошу Бога так само вечное избавление для Марии Адама Соза, Станиславы, Аляшкевич, Олимпии и Доминика Адамцевич, за Вацлава, Анатолия, Болеслава, Юзефы Слиш, Стефаниды и Петра Гороховик, Вацлава и Евгении Селицких 4 года после смерти. Перепросим Бога за наши грехи, чтобы мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешили думкою, словом, учинком и занятвами. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за все прикладу Марию, усих канонов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся
Всемогутный Боже, ученик, об мы завсёды шановали и любили имя Твое святое. Бо Ты николи не покидаешь без опеки Ты, кого отуляй своей цовской любовью, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобою живей володарицу едности Духа Святого Бог, празднуй все веки вечные. Читання книги Йова. Адказваючы, пан сказаў Йову з віхуры: «Хто замкнуў дзвярамі мора, калі яно усхвалявалася, нібы выходзячы знутра, калі я хмары зрабіў адзеннем яго і цемру пакрывам ягоным. Я замкнуў яго ў межах маіх і паставіў замкі і дзверы, і сказаў: дагэтуль дойдзеш, не далей, тут зламаеш свае ганарыстыя хвалі». Гэта Слово Божие. Славьте Пана, бо навеки Его милосердность. Славьте Пана, бо навеки Его милосердность. Кто выправляется на кораблях у мора, каб вести справы на великих водах, тыя бачили справы Пана и цуды Его в глыбинях. Славьте Пана, бо навеки Его милосердность. И Он промовил, и узнялся им кривый ветер, что вздымая хвали, узносятся яны под небо, падают у бездань, их душа млее в несчастьях. Славьте Пана, бо навеки Его милосердность. Але покликали Пана в недоле своей, и Он вызволил их от бедства, и Он перетворил буру тишу, и супокоил хвали. Славьте Пана, бо навеки Его милосердность. И веселятся, бо стены стихли, и Он привел их до жаданого порту. Нехай дякують Пану за Його милосердность, за цуди Його для синов чоловічих. Славьте Пана, бо навеки Його милосердность. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Брати, любов Христа охопила нас, якія думають, што калі адзін памёр за ўсіх, то ўсе памерлі. А Езус памёр за ўсіх, каб тыя, хто жыве, уже не дзеля сябе жылі, а дзеля памерлага за іх і ўваскрослага. Таму адгэтуль мы нікога не ведаем паводле цела. Калі ж ведалі Хрыста паводле цела, то сёння ўжо не ведаем. Таму што калі хто ў Хрысце, то і новае стварэнне, даўняе мінула,
вось сталася новая. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великий пророк повстал сярод нас, и Бог наведал свой народ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала Табе, Пане. У той день, калі настаў вечар, Езус сказаў сваім вучням: «Пераправімся на той бок». Адпусціўшы людзей, яны забралі яго з сабой, калі быў у чоўне. І былі з ім іншыя чаўны. І ўзнялася вялікая бура. Хвалі залівалі човен, так што човен напаўняўся. А ён спаў на карме каля ўзгалоўя. Будзеце, кажуць яму: «Настаўнік, не хвалюе цябе, што мы гінем». І ўстаўшы, ён забараніў ветру і сказаў мору: «Замоўкні і супакойся». І вецер сціх, і настала вялікая ціша. Тады сказаў ім: «Чаго вы такія баязлівыя? Яшчэ не маеце веры?» І яны напоўніліся вялікім страхам і гаварылі паміж сабою: «Хто ён такі, што і вецер, і мора слухаюцца яго?» Гэта слова Пана. Сядьте. Дорогие браты и сестры, кто ён такі, што і ветер, і мора слухаюцца яго? А цяпер паслухайма яшчэ раз тое каротенькае чытанне кнігі Йова, якую сёння Алексей нам чытаў, першае самае чытанне. Можа, так троху прапусцілі, але я вам зараз дам адказ вось на гэтае пытанне, евангельскае пытанне. Адказваючы, Пан сказаў Йову у віхуры: «Хто замкнуў дзвярамі мора, калі яно усхвалявалася, нібы выходзячы знутра? Калі я хмары зрабіў адзеннем яго і цемру покрывам ягоным. Я замкнуў яго ў межах маіх і паставіў замкі і дзверы, і сказаў: дагэтуль дойдзеш не далей, тут зламаеш свае ганарыстыя хвалі». Пан Бог так прамовіў да Йова, і, напэўна, вось гэтаю каротенькаю прамоваю мы разумеем, хто замкнуў мора, як кажуць, і перастала хвалявацца і вятры. Слова Езуса Христа, Сына Божага, слова другой асобы Найсвяцейшай Троіцы, сапраўднага Бога і сапраўднага чалавека. Мы, як бы, вось, чытаючы гэтае каротенькае першае чытанне, маем адказ. Таксама, калі паслухалі уважліва псальм, звычайна уважліва слухаем, а звычайна так задумаемся, бо спяваецца ён, чалавек сам не спявае, але спяваецца. А паглядзіце у псальме, якія словы: «Хто выпраўляецца на караблях у мора, каб весці справы на вялікіх водах? Тыя бачылі справы Пана і цуды яго ў глыбінях. Ён прамовіў, і ўзняўся імклівы вецер, што ўздымае хвалі. Узносяцца яны над небам, падаюць у бездань, іх душа млее ў няшчасцях. Але паклікаў Пана ў нядолі сваёй, і ён вызваліў іх ад бедства.
І ён пераўтварыў буру ў цішу і супакоіў хвалі. Якби таксама вось псальм, які быў напісаны намнога раней, чым Евангелие, прадказвае гэтую хвіліну, калі Христос супакоіў хвалі. Мы шмат мастакі у гісторыі шмат палявалі вобраз вось сённяшняга евангельскага урыўка, малявалі карабаль, які накрывае хвалямі вучняў, якія клапоцяцца, якія бегаюць, якія робяць усё магчымае і немагчымае, каб супакоіліся гэтыя хвалі. Хвалі, як кажа сённяшняе Евангелие, аж залівалі човен. Хвалі залівалі човен, так што човен ужо напаўняўся вадою. І таксама была вялікая небяспека, што можа човен утануць. Яны чулі Езуса, чулі яго прамовы, бачылі і цуды, бачылі знакі, але тут заўсёды паўстае пытанне, за каго яны лічылі Езуса. Христос гаворыць ім, вучням аднойчы кажа, за каго людзі лічаць мяне? Адныя сказалі за Яна Хрысціцеля, другія за аднаго з прарокаў старадаўніх, а Пётр сказаў, ты Месія, ты Христос, сын Бога жывога. Вось, і Христос гаворыць, пака не гавары, бо не словы, бо не чалавечае табе дало гэта пазнаць, але Божае, боскае. То есть Христос таксама за каго? Як бы бачым гэтыя натхнёныя словы, святы Пётр пад натхненнем Божым высказаўся, хто ж ёсць на самай справе Христос. А тут бачым, вось вучні клапоцяцца і думаюць, напэўна, ёсць Месія, але ж, можа, не Бог. Вось такое пытанне, напэўна, закралася ў іх. Поэтому, бяда, мора бушуе. Але што Езус зробіць гэтаму мору? Трэба самім старацца, самім нешта зрабіць. Вось, паглядзіце, такая ідэя чалавека сам. І калі ўжо тут бачым безвыхадная сітуацыя, яны будзяць Езуса, нешта трэба рабіць, не пакінуць жа яго, думаюць, яшчэ утопіцца, ці яшчэ што-небудзь захлебнецца, бо тут ужо ўсё тоне човен, і ўсё невядома, што сталася з іншымі чоўнамі. Бачым, іншыя чоўны, былі таксама з імі іншыя чаўны. Невядома, што сталася з імі, мы ўжо больш у Евангеліі іх не бачым. Можа, напэўна, яны даплылі, напэўна, ўратаваліся, але трошачкі пазней пра іх. Але бачым далей, якая сітуацыя. Яны будзяць Езуса Хрыста, Езус як бы спакойна, і першае, што устаўшы, забараніў ветру і сказаў мору, змоўкні і супакойся. Бачыў, адразу забараніў ветру, мору, і затым скіраваў пытанне, чаму вы такія баязлівыя, яшчэ не маеце веры? Задаў такое пытанне вучням, то есть яны яшчэ не мелі веры, былі з Езусам, бачылі ўсё, што чыніў Езус, чаму павучаў, але можа вот так спакойна слухалі, але хораша гаворыць, але добра гаворыць, праўда, так, трэба рабіць. І на гэтым, вось, памахаўшы галавою, тоже яны згадзіліся, але далей пашло сваё жыццё сваім шляхам. І вось тут можам сказаць, для вучняў быў бура гэта быў такі вялікі стрэс, як у нас сёння гаворыць. Вялікае такое здарэнне, што не ведалі, што рабіць. Гэта такі быў вялікі стрэс, што ўжо ў гэтым стрэсе яны яшчэ, і то яны не звярнуліся да Езуса за дапамогаю нейкаю, але звярнуліся да Езусу больш, каб, можа, трэба ўратавацца ўсім, можа, нейкім чынам. І бачым, што сталася. І часамі з жыццём чалавека, з жыццём кожнага з нас, мы стараемся, ўсе сілы прыкладваем, мы ведаем. Так, ёсць у касцёле, калі мы чытаем галоўныя праўды хрысціянскай веры, адна з праўдаў хрысціянскай веры, Божая ласка для збаўлення неабходная.
мы гэта вельмі выдатна і добра ведаем. Мы говорим так, молитва вельмі патрэбная нам у жыцці. Мы молимся, мы читаем, мы там ружанцы говорим, все коронки говорим, мы гэта говорим, нават Святое Писание читаем. Мы разумеем, что гэта все нам патрэбна. Мы разумеем, дорогие браты и сестры, это слово ключевое, разумеем, але ці верым. Ось у тым пытанне паўстае. Разумець, можа, і разумеем, але ці верым, каб чалавек паверыў, з тою сілаю паверыў, вось якою патрэбна, ён бы зразумеў, што разумення гэта мала, павінна быць вера таксама. З верай мы павінны узносіць свае малітвы. Мы разумеем, што бяда у свеце, мы разумеем, што недзе войны ідуць у свеце, мы ўсё разумеем, што ў нас у сям'і творыцца, мы добра разумеем. Мы гаворым, што так, вот, каб Бог вам дапамог, каб Бог нам дапамог, але ці мы, можам сказаць, у нейкім сэнсе будзем Езуса? Ці мы будзем Езуса? Ці мы гаворым Езу, прыйдзі, займіся гэтым? Ці мы гаворым, каб Ён прыйшоў нам на дапамогу, ці табе не ўсё раўно, што мы тонем, што на кану нашае збаўленне, на кану нашае жыццё. Таксама Езус, які і з'яўляецца, як я ўжо ўзгадаў вам, Богам, які быў тварыцелем усяго жывога і усяго, што ёсць на зямлі матэрыяльнага, ці яму ўсё раўно? Не, не ўсё адно, дарагія браты і сёстры. Абсолютно, что творение. Это сегодня бачым так, дьявол кажа, ой, зараз усе загинем, зараз будет война, зараз вот мы тут усё, тут это загинем. А один человек пытается, ой, как вы думаете, будет война? Говорю, покуль молюся, не будет войны. Покуль молюся, не будет. Хіба перестану молиться и не поверу. Вот тады будет беда. Поэтому, дорогие браты и сестры, покуль молимся, покуль закликаем до Пана, мы можем выпросить ласки и для себя, и для свету, и для всех наших родных, близких. Мы можем выпросить ласки. Мы будем Иисуса Христа. Стукайте, а будет вам отчинено. Стукайте, просите, а будет вам дадено. Мы маем право, мы маем не только право, а мы не толькі патрэбу, але мы абавязаны гэта рабіць як хрысціяне. Не вось так хадзіць на кругом, як часамі тут ходзім, касцёл стаіць, есть Божая ласка, якая для збаўлення нам вельмі патрэбна, я сказаў. Есть Божая ласка, але аббягаем гэты касцёл, каб хаця не зайсці, хоць на хвілінку не зайсці, хоць прыкленчыць перад Панам Езусам і сказаць, я тут, Езу Хрысте. Я тут, Езу Христе, заўсёды трываю пры Табе. Хоць на одну хвіліну прыйсці да Езуса Христа. Поэтому вось сённяшняе Евангелие яшчэ раз нам узгадывае, што Божая ласка нам для збаўлення неабходная. То есть мы можем много зрабіць, але калі Божая ласка есть, дапамога Езуса Христа, Езус Христос нам благословляе. Езус Христос нам дапамагае. То есть чаму, як бы пытаецца сённяшняе Евангелие чалавек, чаму ты не карыстаешься Божьим даром, Божьей лаской. Поэтому, уважаемые, нехай Бог нам даст гэтае натхнение, каб мы не боялись карыстаться, не ходили кругом воколом и кажут, мы ведаем, что есть магчымасць выпросить Божьей ласки, пэўныя для нас. И каб мы звярнулись до Иисуса Христа, в конце поверили, яшчэ не маеце веры. Поэтому вельмі карысна, каб сённяшняе Евангелие Марка, святого 4, 35, 41, 4 раздел, троху прочитать на працягу гэтага тыдня, можа, часамі ў малитвах наших, открыть Евангелие гэтае, Евангелие святого Марка, 4 раздел, и вось гэтыя вершы, што мы читали у недельку, сегодня прочитать, и так задуматься, а може я боюся будить Езуса Христа, може я так і веру, але яго абыходжу. Я веру, што Ён Бог, я веру, што Ён дасть дапамогу, але абыходжу
укрыўдны ў душы, што ён павінен сам абудзіцца і сам бегчы да мяне. Але я баюся звярнуцца. Вось, можа, пачытайце так. Можа, штосьці ў нашым жыцці было, каб і перапрасіць за тую малавернасць нашую, за тую баязлівасць нашую, што мы баяліся звярнуцца. Але каб ведаць, што мы заўсёды ў кожную хвіліну, нават найцяжэйшую, калі уже залівае лодку нашага жыцця хвалямі, мы маглі звярнуцца, і няхай Пан Бог нас благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, Отца народженного, верующими веками, Бога от Бога, святого от святого, Бога собранного от Бога собранного, народного от несворного, один отсюда, Отцу, ради Бога все осталось, и Он для нас, людей, и для нашего славления, пришел с неба и втеломился от Духа Святого, Девы Марии, и ставший человеком, укрыжован так само за нас, при Понским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет к Пане, судить живых и померных, и Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Ангела и Животворца, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял расправу. Веру в один святый католический апостольский костел, признаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешение померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. Адкрыем нашыя сэрцы Богу, які няспынна напаўняе нас сваімі ласкамі, і ўзнясём да Яго супольныя малітвы. Молимся за Христовый костел, каб ён нястомна абвяшчаў добрую навіну аб воскресении своего укрыжаванага Пана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за своего Отца и біскупаў, пераемнікаў апостолаў, каб у цяжкія хвіліны яны адчувалі дапамогу свайго боскага настаўніка. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых хрысціянаў, якія не прымаюць святыя сакраментаў, каб яны не аддаліліся ад Христа і здолелі прыняць Яго любоў. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто зараз знаходзіцца ў адпачынку, каб яны аднавілі свае фізічныя і духоўныя сілы для выканання сваіх абавязкаў. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб ажыўленыя Божай любоўю яны жылі ў спакоі і еднасці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы навучыліся дзякаваць за кожнае атрыманае дабро і дзяліліся ім з іншымі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Дякую Богу за дар малітоўных колаў нашай парафіі. Няхай Пан Бог ім благаславіць, няхай пачуе іх малітвы. Асаблівым чынам малюся за кола ружы Маці Божай Востробрамскай. Прашу Божых ласкаў і дару Духа Святога, здароўя для Тэрэсы, сілы, цярпення на неабходнае лячэнне і добрых вынікаў Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божага благаслаўлення дароў Духа Святого, апекі Маці Божай, заступніцтва нашага айца Фаб'яна для Кацярыны з нагоды дня яе нараджэння, Божай ласкі для ўсей сям'і Алены і Паўла Садоўскіх Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Просим Божьего владарства для Марии, Адама Соза, Станиславы Аляшкевич, Олимпии и Доминика Адамцевич, для Вацлава, Анатолия, Баляслава, Юзеф и Слиш, Стефаниды и Петра Гороховик, Вацлава Евгении Селицких, нехай обмытые кровью Христа увойдут у радости небесного владарства. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молю Духа Святого, Бога, каб послав Духа Свайго на тых людей, от кого залежить спынение воинов, особливо войны в Украине. Прошу Духа Божого за тых людей, тебе просим. Нехай Бог усемогутный одарить ласкою избавления и силы вытрымки дасть им, каб не стратили веру людям, особливо тим, які несправедливо терпять, осуджені несправедливо, святарам, так само в нашій країні. Нехай Бог дасть їм сили, моц витримки. Прошу Бога Всемогутного, так само за тих людей, які осуджають другого чоловіка, палахливо осуджають другого чоловіка. Нехай задумаються за отказність перед Богом, хто і словом, і учинком, і думками, и сродками массовой информации осуждая другого человека. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молюся за всіх наших ахвярадавців. Особливим чином прошу Бога Всемогутного для нашої парафії, ось допомогти у той справі, ми так говоримо, так званих розкопків, обновлення хоча б каплиці на місці нашого збураного костьола. Нехай це місце буде таким нашою експіацією, це значить, експіація, це ми Богу воздали за ось той грех, який вчинив, місцем такого, місцем нашого задостючинення Богу, тобто ми дали Богу, віддали Богу ось за той наш грех, який ми вчинили, колись допустивши, каб гэты костел разбурили. Нехай ось гэта месца будзе такое для нас, як бы перапрашэнне Бога за грахи тых людей, за нашу такую недовер до Бога, ласки. Поэтому постараемся. Каждая в семье мае свою нейкую клопат. Может, постараемся на гэтым тыдні мы распачнем гэтыя працы. І каб вось месца, дзе была капліца, раскапаць яе, каб паглядзець фундаменты. Там знаходзілася труна айца Фабіяна, мы бачым на тым здымку. Есть ніжні здымак і другі там, дзе такая труна, гэта падзямелле той капліцы, якую мы пастараемся раскапаць, каб яго потым захаваць, аднавіць, рэстаўрыраваць. І потом над гэтым месцам таксама адбудаваць такую самую капліцу, якая была калісьці пры касцёле. Это будзе, слухайце, для наших пакаленняў, для многіх пакаленняў стаўбчан. Я заўсёды, як еду адтуль з Жацерава па гэтай дарозе, мне так хочацца ўбачыць хоць штосьці, што ад касцёла. Ну, цэркву бачыш, а там вось тыя здымкі глядзіш, калісьці касцёл так стаяў, узвышаўся над стоўбцамі. Вось, як так бы неяк хочацца хоць частку гэтага касцёла ўбачыць і сказаць, вось, ну, сэрцу лягчэй стала ад таго, што гэты храм Божы уваскрос, можам так сказаць, паўстаў з зямлі. Нехай Бог паблагаславіць нам у гэтай справе, нехай Дух Божы узмоцніць нас. І таксама асаблівым чынам, ведаеце, што гэта таксама і сродкі патрэбны ўсіх ахвярадаўцаў, нехай Пан Бог натхніць. Вось, каб мы маглі зрабіць гэтую, ну, для нашага горада великую ласку. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Боже, Ты любіш усіх людей, выслухай нашыя малітвы і просьбы. І адары нас Тваім спакоем праз Христа, Пана нашага. Амин. Езу любов Твоя, косты скрытая, милостицу, о нам, Боже,
Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Прими и просим Тебе, Пане, эту ахвяру хвалы милостивления. И учеников очищенные моцаю Яе, мы могли ахвяровать Тебе щирую любов наших серцев, праз Христа, Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Возносим и до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Он благодат и справедливо. За правди годна это и справедлива, слушна и збагавенна. Каб ми завсюди і всюди Тебе складали подяку. Пане святий, Ойче всемогутний, вечный, Божа, Твоя безмежная слава выявилась в Тым, что Ты Своею Божою моцею пришел на допомогу людям и про Своего Сына, який став чоловіком, визволив нас от вечной смерти. І таким чином усім, кого загубив грех, вернув життя про смерть нашого Пана Єсуса Христа. Праз Його Твою велич прославляють хори ангелов, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, каби наши голоси долучилися до их разом з ними, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. А правди Божа, Ти святий, криниця усялякої святості. Тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутний Боже, освяти эти дары росою Духа Твоего, кабы они сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага усе, бо гэта есть тело мое, якое за вас буде выдано». Подобным чином по вечері узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм вучням, кажучи: «Берите і пійте з його усе, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих буде пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память».
В это великая таямница веры Обвешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одном. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удоскональ его у любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволь їм убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вечним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, святым Юзефом и ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб зими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, по єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе и на земле. Хлеба нашего что-то дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши. Допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. У Твоего благодарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважая на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яке живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою, супокой с Тобою. Это поєднання тіла і крові нашої Яки береш на себе грехи світу, смилуйся над нами, по ранку
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Я добрий вас, життя моє віддаю за овечок.
Помолимся. Пане наш Боже, Ты умацовываешь нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебе, каб ахвяра, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного избавления. Праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михале, Держи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які нас Богу душам снують во світі. сядьте, коли ласка, дорогие братья и сестры. Завтра, понеділок, 24 червня, урочистость народження святого Яна Хрестителя. Святая имша у нас у костеле у 9 годин раницы, у 19:20 вечера. И у 18:00 у костеле у Новым Свержні. Гэтая урочистость не обов'язковая, то есть по побожности мы можем приходить на святую имшу, а так само в этот день нема обов'язку звольнения с працы, то есть кто працує, то працує. 28 червня, пятница, успомин святого Иринея, біскупа и мученика. 29 червня, суббота, урочистость святых Петра и Павла, апостолов. Святая имша у нашем костеле у 9 раницы и у 19 вечера з урочистости святых Петра и Павла. Это святая имша. Не вечером, не с недели, а с урочистости. У 12:00 у Новым Свержні святая имша, это имша от пустого, титул костела Петра и Павла. Гэтая урочистость обов'язковая, обов'язкова присутність на святой імші, а так само у гэты день так само заборонена всякая непотребная, то есть некая праца. Поэтому отдохнем чуть-чуть. Так. Ну, можно это с вишню погонять птушек, это ничего страшного, это так. Далей. У аўторак і чацвер святая імша ў нашым касцёле будзе ў 9 раніцы, у сераду і пятніцу ў 19:00, у нядзелю, як заўсёды. Чэрвеньскія набажэнствы ў касцёле заўсёды перад імшою, і там, где молимся, і ва ўсіх, дзе вёсках крыжы ёсць, калі ласка, збіраемся каля крыжа. Можа, на будучыню задбайць, асобенно ў вёсках, там прасцей намнога паставіць крыж у адпаведным месцы, збярыцеся там, каб это вось нейкім чынам, таксама ў кожнай вёсцы быў крыж. Недавно архітектор, нема мне тут з сабою, прыслаў мне такое, так, калі ў 1863-64 годзе зачыняліся касцёлы, 864, гэта много гадоў, і касцёлы перадаваліся праваслаўным, каталіцкія, там, так само і наш касцёл у Столбцаў быў пераданы. І можна было, кажуць, за розныя, писали жалобы, соответственно, вот, что католики жить мешают и так далее и тому подобное. И помеж ими была такая жалоба. На этих землях слишком, эта традиция такая езуитская, ксянзовская, что слишком много крестов и капличек стоять по вёсках, городках. Это не... Правда, подслухают, не буду далее ничего говорить. Не традиция тая, а традиция тая. Вот, поэтому так, ну, это ставим, это наша традиция наших белорусских земляў, крыжи ставить. Эта традиция, это символ нашей веры. Сейчас, а зараз уже ничего страшного, эта традиция вошла и у наш костел, и у церковь православную, дякувати Богу. Все ставим крыжи, каплички робим, все як треба. Все як треба. То есть, так что бачите, откуда эта традиция идет. Так.
молимся. Это не только поставить, але молимся каля іх чарцовыя маёвыя набажэнства. Я дзякую вам за ваши ахвяраванні на працы пры касцёле. Патроху мы працуем, што мы зрабілі. Тут троху у нас не было яшчэ плінтусоў, мы зрабілі плінтусы тут з гранітай, там граніта, каб ужо пад алтар выходзіла. Ну, скажу шчыра, троху каштоўныя яны. Троху дарабілі і там у тым месцы там лавачку маленькую, перылца на хорах зрабілі. Той пакой над святым Фабіянам, там і лаўкі новыя, і таксама і так на стенках это абабілі. То есть троху зрабілі працы, троху таксама далі задатку яшчэ больш для таго, каб плітку гранітную рабілі, што будзем лажыць на сходах, на ганку, на ступеньках пры ўваходзе ў касцёл. Это даволі вялікая сума. Поэтому мы стараемся так, каб вось гэта ўсё працы ішлі. Ну і як я ўжо згадаў, асноўная праца у нас тут чакае, каб можа так, я думаю, з нядзельку, можа троху больш, троху менш, залежыць ад парафіянаў. Нам узгаднілі і ў Інстытуце гісторыі пры Акадэміі навук Беларусі, узгаднілі раскопкі, бо без гэтага не можна рабіць, і узгаднілі ўсё. Чаму гэтыя раскопкі? Нам трэба правесці раскопкі, каб рабіць далей праектныя працы па праектаванню капліцы, бо без гэтага мы не можам. Таму што там быў касцёл, мы ведаем, і захаваліся часткова фундаменты касцёла, а таксама сутарэнні, это значыць падвалы касцёла. І трэба гэта раскапаць, паглядзець, дзе гэта знаходзіцца, па меры магчымасці аднавіць іх, гэтыя падвалы. Это будзе частка гісторыі нашага горада, 17 стагоддзя, першая палова 17 стагоддзя. Это самая старая будынак, які быў у нашым горадзе, каменны, это быў наш касцёл. Поэтому мы будем праводзіць гэтыя раскопкі. Што для гэтага трэба? Ну, для гэтага я прасіў у чаце, што хто можа дапамагчы, калі ласка, усе, і мужчыны, жанчыны, подросткі. Там працы такіх вялікіх няма, там працы в асноўным з лапатамі, бо гэта раскопкі такія ў поўным сэнсе археалагічныя, як гаворыцца, лапаты, тачкі, больш нічога, дзе-то адвязці пясочак, троху не так там много працы гэтай, такой цяжкай. Есть яна, але не так цяжка. Чым больш будзе людзей, тым быстрэй мы раскапаем. Вот. Чым менш будзе людзей, тым даўжэй будзем капаць. Ад чаго гэта, а што гэта на нас скажацца? А скажацца гэта на нашым кашальку. Бо чым больш будуць прыязджаць эти археолагі глядзець, а каждый прыезд іхні каштуе дорага, вельмі дорага, тым больш мы заплатім. А чым быстрэй мы выкапаем усё, то есть выкапаем, наша справа выкапаць, паглядзець, што есть, і не закапаць, а максімальна зрабіць гэта ўсё. Архітэктары, інжынеры будуць, я дамовіўся, щоб яго не закопваць і потом выкопваць. Каб ужо было зроблена падвалы. І конец. А потом мы даробім, але ў нас ужо падвалы будуць зробленыя. І будуць, як кажуць, цокаль зроблены. І гідраізаліраваць і так далее і тому падобнае. Вось гэта прычыніцца для таго, што мы зможам пэўную працу зрабіць. Поэтому я запрашаю записаться при киоске, оставить свой номер телефона. Калі уже будет там завтра, послезавтра, чи калі будет уже вядома, можно позвонить, и калі ласка, приходим, кто на час, кто на полдня, кто на день, кто так, як кажуть, залежить от вас. Так, 5-6 ліпеня Буцлаўскі фэст. Арганізоўваць паездку будзе пані Людміла Валіцкая. Запіс у ларку. У супольніцы Вайбера будуць таксама паведамленні. Пасля імшы пані Людміла чакае каля ларка сёння. Калі ласка, хто хоча паехаць у Буцлаў 5-6 ліпеня, запрашаю. Ведаеце, што 16 до 21 чэрвеня пры нашым касцёле былі канікулы з Богам для дзяцей. Я хочу падзякаваць і дзецям за вашу прысутнасць, нехай пан Бог вас благословляе. Мы так нядзельку попробовали, можа на той год зробім чуть-чуть больш, это залежыць ад наших аніматараў.
Дзякую дзеткам за добрыя паводзіны. Паводзіны былі выдатныя ад нас. Я ж говорю, і парафія самая лепшая, і дзеці самыя лепшыя. Поэтому, знаете, все самое хорошее у нас только. Аниматоры молодцы. Дякую и пани Катерине, дякую. Тоже была пани Полина, такая аниматор, которая приехала из Минска, сестры Натальи. И нашим так само волонтерам, поварам, пани Ядвизе Русецкой, Натальи Жаўнерчык, и Жане Володько, и усім, кто спрычыніўся до проведения этого летника, этого тыдня разом с детками нашими. Нехай Боженька благословляє. Дети казали, что все было вельми цікавое, и отзываются сегодня, я чую, что говорит, хорошо, но мало. Ну, я тоже понимаю, да. Но это для нас так мы первый раз так зрабілі, што мы уключылі і светскіх больш у гэтую справу. Мы на той год, можа, зарганізуемся троху лепей. Звяртаю вашу увагу, што ёсць 6-й нумар часопісаў «Аве Марія», дыалог, 2-й нумар часопіса «Наша вера». Купляйце, калі ласка, часопісы, яны для нас друкуюцца. Вось гэта ўсе аб'явы. Зараз прыміце Божае благаслаўленне. І хто можа застацца на малітву, чэрвенскую малітву, калі ласка, застаньцеся, помолимся еще чэрвенскую молитву. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Господи,
Єзу тихий, покорний серця. Ушини сердце наше до Твоего подобными. Молимся, всемогутный, вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу Яхвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, даруй Ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобой живи, владарец на веки вечные. О Єзу, наимилейший откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляется до подножия Твоего алтара. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшему серцю Твоему, кабы ще больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу наиласковейший, притули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки верникам, які ніколи не отступили от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, как найхудший, вернулись яны в батьковский дом и не сгинули от нестачи и голода. Будь владаром для тих, хто помилково чи праз незгоду одлучився від Себе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир. Одари костел Твой беспечной свободою, дай усім народам спокой и згоду, учини, каб на всій землі от краю до краю один узносився голос. Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло для нас избавление. Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Таємницю сакрамента восхваляймо широсіле, тратить здоров'я права, Божа новий заповедь, що нам розум не тлумачить, свято віри прийняти. Богу вечному Тройце, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, Творцу вечного святла. В святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Да поможи нам таким чином шановать святые таємниці тела и крови, каб мы безупинно чували плен Твоего откупления, бо Ты живешь и владаришь на веки вечные.
сярцах выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраменты. А дары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Аминь.